because this is the second time one Kufuor buy the same thing and a Kufuor also buy the same already 8 years we no one start a more creative problem all the time near unifree so we are a fair no now for one start to say oh enya near to abama or enya near to abama it is sabin some from the to abama all right Togofuɔ and na be good krumo yes adwuma no and so mu nyina bedu bi no mbeka so mu nyina ye Ghana fo omuno mu yokada ni even keke kro omuno yo ba ho ha into ofaw no kokunwa okun se ono oni tima bia ma because ono onye Ghana ni no abetin na kura ye timu ana ye ja bibia kum gran ana ahoho mu na decide makrum owie na kro ni se na odwane akotara ni kurum because onim be onim so o mfiri ho eto de de obekọ ni kurum ana Ghana fo ni mumu no edi apinisi sanse mu ya modi nyina esu ni mfaso Charlotte said onu ankasa oni ne deputies na kunye emu edi secretary omo ye omo create fairness constituency ni voter man for God finger ne God hands ni nyina omo di pia bontene ne yete into onu anu no otia ne mra ana omo kunye ma ne beda bontene sa tam no oni eyo ne lady ba kwa no ho mo kun ya ma ebe obi atibi enti no emra no de adwuma nankasa no abusu enye se na ado ba se obeyi no ekwan so ese se family yi no enom ye but mo di amoye ye hu ne ti ye hu ne na ede na mo kire say in Franco Parliament you should take it to Parliament and they have to take it to Parliament and the Parliament have to pass it and if they pass it we are waka some fan we na work won some as why the MPP people are supporting when I say MPP for the support here MPP for ni mra ye di mra ye remra it bibia na e fa mra ho na nti na Akufo ado betina so na mo say Akufo ado se ne nani so ohie ni enu so obechichi nkrofo agum na se de obeye nkrofo wanyen because a human right lawyer onti eti ani papa ahodi so embra ne chewa na acho enu nti na ma ene owusu bempa wada ne tanfo ama na ado chese okodi ni nsamfu na ado ono oye human right lawyer onim mra na kwa ka se oye MPP so for o support MPP ntina munya ne mo bi amfane nsa nka adodan kwa so obi anso nsene mra ti no ma mra di o enti ye ka kire mu play mu ndi se fona mu ndi mra so no NPP die ye di mra o ma bi anso eni mra ni mu no o ma eno enye yi enti na mo ba na esum ni jadi mwachi no esum ni ja ene ntro boy so bin ka bi aba is that what the constitution was saying? Do you have to do that? I was saying no. Okay. Thank you, Maya. All right, brother KD, good evening. Can you unmute yourself? Good evening, the voice. If you have a call there, match yeah, kakra me can say, no cre said the mini by kind and Ghana Togofuɔ nko na ye adwuma Ghana ene POPO carpentry o Messi Ghana POP your friend is saying Togofuɔ nko na ye adwuma na Ghana fo nyina mo ya we asmo akama no atum right because aban na obabua ma ye hu se wo ye Ghana ni citizen mo se mo mpe no de o ma wa identification card o ma wa ID card am ye hu se sabe wo ye citizen no wo se no e wo se e ye banana republic obi etimi bene nan mu bia di ne nsamfon okum nipa no a jump to enso anase ngura mu no apie ne krom no akota ba bi din na ese kro no obi etimi ye de opebia right the opese wo oma otimamu ni no wo ye save no anase o man ba no wo ye save no kro ben na e wo wiase a ono de ombo no citizen ho ban only Ghana only NDC party ne ba omo care about mo free o man ni mu no Kroni nyinaa no enye basa de here say NDC party ne be kosoro nko a this people like me hu say what the guy bi beto wachi guy bi a ne no fo abobo bi I say me nya ka na 17 na
Emma penofo ama your boyfriend ye kunwa no wasesa bo no bema onofo abobo shen. Very stupid guy. Wo NDC what time? NDC opposition. Who did the Akufo-Addo attempt the beautiful lady we attempt sir Esther Usu. Ene hwensanfo a wudi Ghana. Enye ono no ka se empase ye fere se LGBT ayi nyina especially na ontimi omba na me se bi omba ya ma ya pass say case ne quick. Eso eno de ye moso right and normal ekoso ye fere se the voice say cement munya cement to Ghana. Na cement na hefa kwa na wa MPP 8 years ne bufa so na cement obi emfanya hwe. Na fere se bibia da ho upebi na ba bia upebia so wo hye kwaye mba bia ye ton cement wo ha onye bi na abanre ba de cement nyina a short to Ghana galamse so amuntimi stop cement common cement so a ebu owiase ba bia obi eton bi no so a Ghana for onya cement na cement no so adu 1.4 million one bag gasem adu 1.4 million Ghana for entimi nka ho asem na se nkrofo na kasa bebre wo Ghana se Ghana ye dio 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 ene obia so ntimi nkasa radio station to radio station a motwe pato ho fra no pakosi anajo eyi program aholo a wose mu ye bia mo nye mo begina Akufo-Addo edina tem saa di papa we atem saa tato we ya oti wachi witi di Akufo-Addo atem saa the whole day right okuja tobra kwa ne wutimi play na mo fade ko no eya na mo musika na mo di tua na se eye on de aban de tua mam na me say busa biom mahama fru play back pay na a friend say Ghana nyina ensuo wadun so gusura me ensuo nyina ensuo fa Ghana fo nyina ya na because ensuo ba ko eto na Ghana nyina ensuo fa obi emi hu bi krada what to me topic now what to me topic new because chief justice they said that baby that how they say we say because I know my course will come what that topic so kind thing the voice they said all the over is here because normal person you pay that to crew ya on penisa because my many case let me penisa just say continue finish so what I say because as a chief justice you know any kwa say yes ade no me kra me hu bi sada right because any military government na ba so say military government bad there and no say rolling time about 79 81 no say he didn't touch the David see the nyina hu rolling see the no ebra etino and minim de nti a saa de we wa ma nani abre because me and de na minim ni say Uma we cry na before na me face say eye two ayi man na man for face say eye wa pointing finger for a friends electoral commission woman a friend say JDM yeah right by Alentina wani abre ma me we su twan sa e de mentin de na ope e kwa just opre sa it is all ma me we fi wona who change constitution ma me we ne betimi asi ne kwan enti the best say we ma me we first say na wa kwa yi no it don't make sense. Say adwuma na yede ma se beboa no. Eno na wo so wo ye na wonya legacy o Ghana. Enye ube peja we ye free ha be peja we ye free ha be peja we enko fa hwemra. Wo se Ghana Ghana say ntu ba no abeboa ma Ghana move forward. Ghana atimi akonanim na Ghana fo a wo so mo sofa no according to mo nkrofo na TV radio station fra no pakosi anadwo no. Sami Jamfini ase edu ketia no ene ye ofoso ampofo mo ne sa agoya ne no fo aboboi no ne ade o mo kasa no mo se Ghana na practically tini enum se Ghana be call back to the way I call now galamse enu gusu a say ensuo say o my Ghana so what you say cement ya kosoro bibi kosoro mo di ba betwa ntro se ye friend say yate ye friend say dollar kofom na dollar kofom a normal so kosoro Krobe na $10 so a almost the omoduana nyina boy den only Ghana so enti enoma ekoso no opani enwu sam no ehu hia ye pa ma me na sam no de ehu hia by timamufo no de nyina no ye kaka na ya sade abesu ya Ghana for na nkasa so because Ghana for no de if say enoma na ekoso no wo krom ho nyina no
as majority deserve nenya kran cording because said there and then I'm a share a yibi or your radio or Kumasi na me share hospital no more cancer Kufuado be a hospital 5 or be a do one or yeah by Ashanti region a 5 ni nyinaa complete and be ya juma ni pay ye mo juma ebi wo Afram place baako Kumasi baako other regions Kumasi Ashanti region 5 no na me share that very beautiful hospital ni nyinaa this government but I say talk I'm talking to my niece yeah nani nyinaa yetimi betra radio so kan samwa enimu ono cry just a year mahu keke e normal papa we ye wo Ghana na yetimi cassette ama we be break cassette ani fra no pakosi ana cassette ani kwan aholo ye ne 5 months pe e normal air collapse o Ghana na radio station na mu bie fra no patu enkran to Tamale to Kumasi Takrade ho everywhere na mo kan sam kan everyone was that enkran radio station obu nyina kan mo anu atum now right guy do Peace FM ho no your friend Jakwa Brown said then man kasa di die Kufuado atam 24/7 by na me hu say so obeka say onya dwuma radio station obi so you TV or so whatever right by the air cost on any light off air cost on nyina no so enti friend the voice by many case ni there the mechanic say me no or also try and the Ghana for nyina support no they ono they say ono tumi abehye nsem and our face the person wey o wiase bia na ogusu ahoye so ati ase because the ebeka no ye betimi akasa wo ho a by sense ba bia tumi wo na chinye ni ho edi chinchira oso obeyi no a Ghana for nyina hwe no so oyi no a dabi no ehunsunsan so no so beba so ati ase enti no obi kasa ma na ono so nkasa bi me da ase bebre me da ase brother KD thank you so much yeah for finally on this one do you trust the committee to deliver justice to the Chief Justice and then also Chief Justice no say onu na asemaba law no say yeah the hearing should be in secret but I don't want it to be in secret say disgrace be